алейкум, азиз телесерджілер, хаберлер информацион тақымы сонки адиселер ақында Озлев қаларында тариф етежек. Студияда мен Фадиме Сейтмаму чалышам. Ве бүгін бойле малыматлар хаберлер программамызда тақдим етілем. Yollarının tamir ve kuruculuk işlerine devlet büdjetten 18 milyard rubli ayrıldı. Bu paralar gerekli şekilde menimsenildi mi? Qamış Qora adlı Kırım Tatarlarının toplu yaşagan yerinin sakinleri kergin yollarga şikayet eteler. Asırının kadimi Türk abidesine Kutatgo Belik poemasına ve onun müellifine Yusuf Balasağunluğa bağışlangan Tögerek masa ötkerildi. Bu ve diğer haberlerini bizim yayınımızda seyir etiniz. Rusия президенті Владимир Путин Қырым Cumhuriyet бойынша içki işler naziri Сергей Абизовға махсус унван берді. Bu haqda malumat Kreml saytında neşir etildi. Abizov Sergey Vadimovичке махсус polis general-mayor unvanını vermek, dep yazıla prezident emirinde. Vesiqa noyabr 9'ında imzalandı. Abizov Kırım'nın içki işler nazirligi yolbaşçısı vazifesine 2014 sene Mayıs'nın 5'inde tayin etilgen edi. Kırım'daki harbi obyektlerge ucum hazırlagan Ukrayna Müdafaa Nazirligi'nin diversiyon teröristik grupası Akyar'da yakalandı. Bunu Rusya Federal Xavfsızlık Hizmeti bildiriyor. Yakalanganlarının yanında pek güçlü patlav tertibatlar, silah ve harbi yedekler, maksus bağ vastaları, emde yapılabilgen diversiyalar obyektlerinin harita schemaları var idi. Olar alındı. Şimdi olarga nisbeten ceza seçili vaqta mesele çizili. Operativ araştırma tedbirler ve tahqiqat hareketler devam etmekte. Hatırlatamız, avgust ayında Federal Xavfsızlık Hizmeti Kırım'da birkaç teraktqa yol vermediler. Bu teraktlarını Ukrayna Müdafaa Nazirligi'nin istihbarat idaresi hazırlagan edi. Berilgen malumatlarga göre diversantlar regionda saylaf hazırlangan ve geçirilgen devirde kalabalıklar yaratmağa tırıştılar. Bu iş boyunca Akyar'da mahkeme olup geçti. Onun neticesinde qabatlanganlarını 2 ayga hapsga aldılar. Bugün Jurchi rayonunda Kırım Cumhuriyeti'nin devlet şura kununu kaydettiler. Kırım spikeri Vladimir Konstantinov rayonun koy sakinleri ile konuşup şu yerde olgan problemler ile tanış oldu. Ziyaret çerçevesinde belli oldu ki devlet büdjetten okul yurtlarının inkişafına maliye ayrıldı. Bundan gayrı Kırım 2020 senege kadar tamam olarak gaz ağı ile temin edileceği kaydetildi. Diğer yanılıklar hakkında yarınki haberler informasyon yayının çıkışlarında seyir edebilirsiniz. Бахчисарай шерінде İsmail Gasprinski adını taşıgan Avrazya Gumanitar İnstitutu dünya yüzünü görecek. Tesis anlaşma noyabr 8'inde imzalandı. İnstitut Kırım Tarihi Muzey Koruğu ve İlim ve Tahsil İnkişaf Merkezi tarafından tesis edildi. Bu asırlar devamında o tahsil ve ilim merkezlerinin belli olgan Bахчисarayda Ali Okuv Yurtu'nun teşkil edilmesinin ilk adamıdır. De bildirdi Kırım Tarihi Muzey Koruğu'nun tesisçisi Gulliver Altin. Onun sözlerine binaen Avrazya İnstitutu tarih, medeni asabalık obyektlerinin saklanılığı, turizm, leyha idare etuvu, biznes, halkara iktisadiyet, yatırım faaliyeti, içtimai gumanitar araştırmalar, halkara münasebetler, yani diplomatiya ve diğer sahalarda mütehassıslarını hazırlayacak. İlmi araştırma ve okuv ameli müessese olacaktır. Müessesede Rusya'da ve Avrazya'nın diğer devletlerinde belli olgan okuv yurtlarının yetekçi mütehassısları çalışacak. Donald Trump'ның galebesi tesadüfi olmadı. Bu haqda bugün Kırım'nın siyasetşinas birleşmesinin müdirlerinden biri Alexander Farmanchuk haber etti. Bundan gayrı ekspert kaydetkenine göre Rusya ve Amerika ittifakıdaşlar değil, strategik şeriklerdir. Siyasetşinaslar Rus-Amerikan münasebetleri hakkında nasıl tahminler seslendirdiler. Bu haqda Sabriye Halilayeva tarif etti.
Саясатчылар Дональд Трамп Американын президенті олғана ақта бір фікірдейлер. Бұл Рус-Американ мунисибетлерінде яны басамақтыр. Қарым саясатчылар бірлешмесінің başı Александр Форманчук қайтетті ки Хиллари Клинтон яда президент Барак Обамаға баққанда Дональд Трамп Владимир Путинге yol тапар. И вот теперь у Трампа как раз есть возможность компенсировать тот провал, который пережили Соединенные Штаты Америки с Обамой. И Трамп может выйти на позиции таких очень влиятельных мировых лидеров, но при одном условии, если он установит такие прогнозируемые отношения с Путиным. Я думаю, что это возможно только при этих условиях. Қайдетмек керек, яны сечілген Америка президентіне Украина акимет векиллері мемнунсізлік илле бақалар. Бұл да тесадуфен дегіл. Қатырлатмаға истерідікке август айында Дональд Трамп Твиттер сайфесінде Украинада тәртіпсізлік үкім сүргені ақында yazған еді. Оның рақыбы Хиллари Клинтон исе Украинаға қол тұта еді. Я думаю, что Украина на самом деле сегодня переживает в связи с победой Дональда Трампа действительно состояние шока политического, потому что это не соответствует их ожиданиям и продолжению той политики, которой они привыкли в исполнении Соединенных Штатов Америки. Саясатшыназ Владимир Жаралы айтқанына көре Дональд Трамп ақиқи американистер ве ички проблемаларны чезмеге тырышачак. Bundan да гайры Жаралы қайтетті ки сайлаулар эки басамақлы система бойынша кечірілді. Енді эки ай давамында инаугурация кечкенже Дональд Трамп Сенат ве Конгресс азаларына о ақиқи американ президенті улғаны тасдықламақ керек. Путин уже подал этот сигнал, где четко было заявлено, что мы готовы вернуться к полному объеме. О чем идет речь? То есть соглашение в ядерной сфере, достижение соглашений о взаимодействии в Сирии и так далее. В этих условиях стоит вопрос о Крыме. Как, собственно, он может развиваться? Трамп однозначно заявил, Крым – это Россия. Исторически это сложилось так. Более того, мы можем говорить о каких-то деталях, но никто не сомневается в том, что это был выбор самого народа, который он осуществил. Да, есть какие-то там проблемы, конфликты, которые на их же всегда можно спокойно решить. Сайлауларның кетішатыны Русия сәкенлері де бұйық диққатын көрсеттілер. Қырымлылар исе да зияде. Чүнки да сайлаулар башланмаздан евел Дональд Трамп Рус-Американ мунисибетлеріні ейлештірмеге тырышқаныны білдірген еді. Шу себептен Қырымны Рус территориясы оларақ танымақ ақта сөз үрсете еді. Если вы станете президентом, вы признаете Крым российской территорией? Мы это рассмотрим. Да, мы рассмотрим. Қырымлылар бірағыздан қайтетелер. Трампның Америка акиметіне келуі дүния иқтисадиетіне ве екі мемлекет арасында мунасибетлер ейлішмесіне музбет тесер етежек. Я думаю, что он, наверное, более трезвомыслящий, не такой оголтелый, как Клинтон. Я скажу, что я очень положительно отношусь к этому, в первую очередь, потому что я, во-первых, следила за всем происходящим, и сейчас продолжаю следить. Продолжаю следить за курсом доллара и в первую очередь считаю, что это отразится на мировой экономике в целом. Ну и, конечно, на российской экономике тоже. Ну, конечно. Я считаю, что это такая фигура, которая хотела мира в данное время. И я так думаю, что это, слава Богу, что так случилось. Мы рады, по-моему, все рады. Если он стал президентом, я думаю, что с Россией дела наладятся, я так думаю. Потому что Трамп раньше относился к России, и у него были тут какие-то дела. Ну а там дальше посмотрим. Cumhuriyetçi Donald Trump Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident saylovlarida xalq reyberlovinde g'olib chiqdi. Shtatlarning cho'qqisi o'nga va vitse-prezident vazifasini onun namzetini Mike Pence'ga qo'l tutdi. Hillary Clinton ise Florida va Ohio shtatlari bo'yicha ortda qoldi. Noyabr 9 kuni sabah Hillary Donald Trumpga telefon ochdi va o'z mag'lubiyatini tanidi. Sabriya Xalilayeva, Akim Bekirov, Millat uchun. Бүгін Қырым Жұмхуриет елбасшысы Сергей Аксеновның эмірі бойынша экология ве табиат ресурс назиры Геннадий Нараев Демьяновка Булғанақ Бадырақ Қояш Ағач елі ве Булғанақ қойлерінің сәкенлері еле көрішті. Бұл көрішімнің тешебісчілері ерлі сәкенлер олды. Олар бұл қойлер территориясында учақыл карьерінің пейда олывына қаршы тұралар. Топлашуда біздің мұғберімізді София Шукурова болынып, өз дефқатсыны азырлады. Салонда 300-ден сейді инсан топланды. Олардан әрбірі акимиет векілеріне карьер пейда улывы насыл меселелеріні яратыжығыны білдірмеге тырышты. Около 10 скифских захоронений. Ребята, которые занимаются этим разработкой, у нас не входит это. Понятно, что у нас сначала, где они начнут, там не входит. Но потом это все идет под снос.
Топлашувда Москвалы иш адамы Сергей Луганский булынды. О еллар ве ава лиманлар курмах үчүн чахыл элде этмек уч карьер үчүн 20 йыллык кирага тендерны казанды. О таздыклай лицензия 20 йылга берилгенине бакмадан карьер ишлеринин техник жаряны 5 йылдан зияде болмас. Пока все граждане поймут, что никакого вреда от карьера не будет, что внешняя ситуация не изменится для них полностью, что по их дорогам не будут ездить грузовики, потому что мы будем делать объездные дороги, не будет никаких заказников рядом, не будет снос деревьев. Пока это все мы не разъясним, мы не приступим к работе. Мы делаем предварительное изучение, и все, что мы где будем бурить, мы же не будем сносить всю гору. Там, где есть родники, это ни в коем разе. Экология ве табиат ресурс назиры Геннадий Нараев әршей канун бойынша япыла деген фикірде. Бұндан ғайры оның фикірінше ерлі сәкенлер үшін яны иш ерлері пейда olur. Мы уважаем позицию местных жителей, мы понимаем, что жители не хотят, чтобы в пределах визуальной видимости разрабатывался карьер, хотя этот карьер не щебеночный, здесь нет взрывных работ. Метропользователь готов в процессе реализации своего проекта создать порядка 80 рабочих мест. И поступление в сельский бюджет увеличится до 15 миллионов. Экология ве табиат ресурс назирынен топлашу ерлі сәкенлеріні тынчылатмады. Олар ревелки кыбы карьер açılғанына қаршылық білдірелер. Ве өз фикірінде турмаға девам етежеклер. Мы недовольны результатами собрания, потому что мы увидели позицию, что все-таки Министерство экологии очень хочет, чтобы этот карьер был, а мы не хотим. Поэтому для нас борьба не закончилась. Я мать двоих детей. Моих детей лишили детского сада, сейчас моих детей лишают здоровья. Я против возобновления работ на карьере и вообще карьера. Топлашувнун нетижесінде иш группасы тешкил етілді. Onun yardımıyla сәкенлер ve экология табиат ресурс назирлігі арасында малюмат ile paylaşıp geçirilecek. Bu gruppaға faal insanlar ve meskür nazirlikinin vekilleri kirdiler. София Шукурова, Руслан Хохлов, Миллет үшін. Чоқ квартиралы evlerinin sakinlerine kapital tamir hizmetlerini ödemek ақта kvitansiyalar келе. Қырым sakinleri için bu ile bergi yanılıktır. Bugün bizim televizyon takımımız yerli sakinlerinin konuşup bu ödeme hakkında bilmege tırıştı. Ай ödülgen ışık, gaz, su ve kvartira kvitansiyalarına kapital tamir işleri için kvitansiya koşuldu. Borçohra kasabasının sakinine Eli Osmanova 52 kvadratmetrlik 2 odalı kvartirada yaşay. O tarifetti ki, onların evi yanı ve bu evde tamir işler geçirmek gerek değil. Kadın çorlana, böyle yanıklarını beğenmey. Квитанции уже за сентябрь. Разговор был, что с октября будут начисляться. Сентябрь и октябрь. Моя двухкомнатная квартира, мне начисление 317 рублей. Наш дом новый. Значит, мы будем такие суммы отчислять, мы ремонта не увидим лет 15-20. Светлана Асанова 2 odalı kvartirada yalnız yaşay. Sentyabr ve oktyabr ayı için ona 600 rubleden ziyadeli kvitansiya keldi. Eğer 2 aydan son o bu paranı tolemese ona штраф yazılacak. Как нам обещали, что за капремонт жилого здания людям свыше 70 лет будет 50%, а после 80 вообще бесплатно. Вот прислали квитанции, никаких нет льгот. Дали телефон горячей линии, они не отвечают. Kayıt etmek gerek ki Kırım'da endi çok kvartiralı evler kapital tamir etilüvünün regional fondu teşkil etildi. Bu programaga göre 2016 seneden başlap her ay para төлемек gerek. Обязательный взнос для людей, проживающих в многоквартирных домах, потому что у них в соответствии с жилищным кодексом точно так же возникает обязанность по содержанию своего дома, как и у частного домовладельца. Ama bundan gayrı federal ve regional бюджеттен de maliyeler ayrılacak. Не только за счет жителей, но и за счет государственной поддержки проводить эти капитальные ремонты. Была разработана и утверждена краткосрочный план 15-16 года по 384 домам. Это адресный список. На каждом из данных домов был проведен всего лишь один вид капитального ремонта за счет выделенных средств из Фонда содействия реформирования ЖКХ
было выделено 654 миллиона именно с федерального бюджета. Келген квитанциялардаки сайылған пара 100-ден 500-ге рублені тешкел етті. Бұл ал квартираның мейданлығы иле бағылы. Мисал оларақ, бір одалы квартираның сайыбы 154 рубле ödemek керек. 2 одалы квартира үшін 295 рубле. 3 одалы квартираның сайыбы ise 400 рубле ödemek керек. Сокращая срок реализации, нужно повышать минимальный взнос. Вот чтобы как бы было для всех слоев населения это доступно и произведен оптимальный вариант, когда в течение 30 лет мы выполним эту программу, отремонтируем дома. Причем некоторые виды работ подразумевают проведение за этот период 2 раза проведение капитального ремонта. 2017 сене январының бірінден сон жоқ квартиралы евлерінің сәкенлері эпасы коммуналь қызметлер бойынша екені квитанция алачақлар. Мұнда эмді капиталь тамир ішлері көрсетілежек. Нариман Тарсинова, Султания Ситакаева, Умер Мустафаев, Эдем Исмаилов, Миллет үшін. Бұл сене девлет бюджеттен ярымада yollarının тамир ве құружылық ішлеріне 18 миллиард рублей айырылды. Параларының эксери қысмы енді ішлетілді. Қырымда кой yollarının тамир ішлерінде енді яңы усул қоланыла. Бұл ведігер суаллер ақта ярымада yolları бойынша кечірілген. Тамир ішлерінің чықыш тешкіруі черчевесінде Қырым Жұмхуриет араба yollar қызмет yolбашчысының вазифесіні вақтынша бежерген Игорь Кравченко хабар етті. Бүгінгі күнге ярымада территориясындаки yollarının 83% тамир ішлерінде мұқтач. Қырым Жұмхуриет араба yollar қызмет yolбашчысының вазифесіні вақтынша бежерген Игорь Кравченконың айтқанына көре, елінің сонына қадар оларының сайысы 15%-ға экселер. Вазиет яқшы тарафқа деніші. Yollarının тамир ішлері толу шекілде алып барыла ве қойылған мүддетте азыр олачақ. Следующий год у нас ждет полномасштабные работы. Это строительство нашей трассы Таврида. Это обход аэропорта, где строительство нового терминала будет. Ну, ряд ключевых объектов. Плюс программа «Сельские дороги», где мы будем тоже восстанавливать грунтовые трассы, то есть 4-5 категории. Активизируется работа на участках Севастопольское шоссе. Иш чықышының мақсады Қырымның ені сас yollarында тамир ішлер кетишатыны незарет етмектір. Біріншіден Николаевка Ахмедшит yolының қысымыны зиярет етілді. Бұл тамир ішлер ile Доринвест Крым адлы шirket оғраша. Муэсисе векиллерінің сөзлеріне бинайын ішлер аман-аман гече күндіз алып барыла. Ве суриат максимальдыр. Объектның екімленігі декабрінің онына планыштырыла. Егер ава бозулмаса, ноябрінің сонына қадар yolның үз қаты қойылacak ve абаданлаштырылacak. На данный момент идет устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 1. Ежесменно мы укладываем порядка 1500–2000 тонн в смену. И это ориентировочно 1,5–2 километра. Ахмедшитның шарқ айланма yolunun участкасының бірісінде ішлер мүддет бойынша откеріле. Іште заманауи технологиялар ве кейфиетли мальземелер қоланыла. На данный момент полностью выполнены работы по установке бортового камня 100%. Работы по, в простонародье называется поребрик, установка 100%. Уложен выравнивающий слой, идет укладка нижнего слоя покрытия. На данный момент выполнено 40% от объемов. Осталось, верхний слой покрытия 100%. И небольшие, так сказать, отделочные работы. Ахмедшит кефе 110 ve 113 yolun участкасында тамир ішлері ДСУ 45 адлы шirket оғраша. Бұл мескенде заманауи Alman soğuk recycling серлевалы технологиясы kullanıla. Rusiyada 12 yıl devamında, Kırımda ise keçken seneden beri kullanıla. Bu toprak yollar ve bataklık yerler için ucuz, lakin işançlı usuldur. Пересалки не идет, это разрабатывает старое покрытие, с добавкой материала, с смесицами, с никофлоком, с добавлением воды, уплотняется, делается уклон и все как положено. Выделяется толщина 30 сантиметров. Потом следующий слой 4 сантиметра, это выравнивающий слой покрытия и 5 сантиметров верхний слой покрытия. Игорь Кравченко айтқанына көре, ярымада yollarının bütün tamir işleri dekabrinin ortasına kadar bitecek. Gelecek sene büyük масштаблы işler planlaştırıla. Ayşe Шулакова, Аким Бекиров, Миллет için. Ахмедшит районы Мамут Султан көйінің Қамыш Қора адлы Қырым татарларының топлы яшаған ерінің сәкенлері кергін yollarga шикayet етелер. Шиддетлі яғмырлардан сон көпірлер ювыла ве соқақлар өзенлерге чевіріле. Меселенен Мавиле Эюб таныш олды.
Күчлүү ягмурлар яган сон Камышкора касабасынын сокаклары тамам бойле көрүнө. Бу вазият ел-елдан кергенлеше. Базы evlerinin магазлары да суу веле тола. Вот следы от этого наводнения остались. Вот они. Вот здесь мусор. Все принесло оттуда. Вот здесь кругом был мусор. Здесь почистили, конечно. Вот. По этому уровню можно определить, какое наводнение было здесь. Камышкора касабасы 25 жыл эвелсе мейдага кетирилген эди. Ал азырда мында 200ге якын коранта умур кечири. Бу жылдар девамында касабанын жолдары капиталь тамирленгени жок. Жерле сакинлер билдиргенлерден көрө инсанлар шээрге барып чыкмак үчүн чок чекишелер. Мектепке барып чыккан балдар хур чамыр үстүлөр олой. Сымсак олойлар балдар. Bizler bir yerine şehirge çıkacak olsak, kaloş alıp, kaloşların bir yerden çıkayık Toğay'dan. 1 kilometreden ziyade kaloştan gittik. Son otlarca saklayık kaloşlarını, tiyik çizmalarımızı da ulen gittik şehirge. Bu yaşayışım. Эбазер Билялов бул касабада 15 жыл девамында жашай. Онун кайдеткенине көрө о керекли жерге вактында барып боламай. Бунун себеби жемаат наклиясы катнамаганыдыр. Көйүмдө проблема чок. Чоктан белли. Украина вақтында да шуда, шинжикте шу. Биринчиси суда. Су налажд еттилер. Су энди бесперебойно. Назарлама, Аллага шүкүр, прямо су жакшы. Свет жакшы. Жолларымыз келишмей. Маршрутка деген абы көй халкыны көйге шээрге түшүрмөй, я да хотя бы трасса түшүрмөй, маршрутка керек. Ана yollara yapın, son marşrutka koyamız degenler. O da doğru. Marşrutlarda göz önüne almak gerek. Bu meseleni çözmek için yerli sakinler hakimiyet vekillerine birkaç kere müracaat etken ediler. Lakin bu mesele hala da çözülmedi. Müracaatta bulunduk. Raysovetke, mana koy şurasına hepsine etken edik. Bunlardan bir fayda olmadı. Biz bu köprünü yapmayacağımız deseler, kağıtқа yazıp versin, biz yapmayacağımız. Son biz özümüz yaparıq, çaresini taparıq. Biz o kadar kolumuzdan kemegen insanlar değilmiz, yaparıq. Bizim televizyon takımımız Mahmut Sultan Koy Şurasının reisinden izah almağa tırıştı. Lakin memur meşgul olganı sebebinden biz ile konuşup olamadı. Biz ise bu mesele boyunca izahatını bekleyimiz. Mavile Yupedem İsmailov, Millet üçün. Кырымда Кырым татар язуына багышланган тедбирлер девам эте. Исмаил Гаспринский адына китапханеде 11 асырның кадими түрк абедесине Кутатгу белик поэмасына ve onun muellifine Юсуф Баласагунлуга багышланган төгерек маса өткөрүлдү. Тедбирде биздин мухбирimiz Мухаммед Зекирияев да болунду. Исмаил Гаспринский адына китапханеде Кырым татар язын күллерини кечирмек энди эйи аненеге чеврилди. Bir kaç yıllar devamında mında yazının tarixi ve inkişafı ile bağlı bir sıra merasimler geçti. Misal için bu yıl kitaphanenin hadimleri tögerek maza hazırladılar. Onun keçişatında iştirakçılar bizim küllerimizgece saklanılgan hadimi Türk yazınının abidesini muzakere ettiler. Tavri Akademiyası Kırım Tatar ve Şarkı Filologiya Fakültetinin studentleri ve hocaları Türkiye yazıcı Yusuf Balasagullu'nun ömrü ve faaliyeti akta maruzalar ile çıkışta bulundular. Bugün Kırım Tatar yazısı ve medeniyetine bağışlanan tedbir geçti. Fakültetimizin hocaları ve studentleri çıkışta bulundular. Men bilesem, halkımız için böyle tedbirler pek mühimdir. Umut etem ki ileride böyle tedbirler çokça geçirilecek. Yusuf Balasagунlu 1017 senede Karahanidev devletinin paytaxtında Balasagun şehirinde doğdu. Onun babası o devrinin korumlu ve zengin adamıydı. 50 yaşında Yusuf Balasagунlu Kutadgu Belik poemasını yazı bitirdi. Öz kitabını müellif Balasagun şehrinde yazı başladı ve Kashgar şehrinde yükünlendi. Türkiye tillerde konuşkan çoğusu halklar bu eserini öz yazı edebiyatının birinci salmaklı eser dep sayabileler. Yusuf Balasagunlu öz tuğhan tilinde laf etmeyip Arap ve Farsi tillerde yazgan ve laf etken insanlarga karşı çıkaydı. Şimdi bizde tögerek masa öz işini devam etmekte. Yine de bu günler çerçevesinde tögerek masanın mevzusu Yusuf Balasagунlu ve onun Kutadgu Belik didaktik eseri. Ama yine de efirinizde de ayttım, şimdi de kaytarıp aytam. Tek Kutadgu Belik değil, tek Yusuf Balasagунlu değil. Bütün Kırım Tatar yazısı, Kırım Tatar tarihi, Kırım Tatar
медениетіне бағышланған более бір төгерек маса кечірілмекте. Қырым-татар халқының зеңгін тарихы, қадими язуы ве әдебияты бар. Бір халқының тарихы maddi medeniyet abidelері esasında öğrenilе. Bir халқының inkişaf seviyesi hakkında onun yazı eserleri şartlık eti. Muhammed Zekiryayev, Abdullah Osman, Umir Mustafaev, Millet üçün. Бүгін ең тамамлы сайылған зенатlardan бірінің мутехасыслары халқара muhasebeci, yani bugalter күніні қайдетелер. 1494 сененің ноябрь 10 күнінде итальян рияziятчысы Луки Паччоли арифметика, геометрия ве пропорциялар ақында әрші серлевалы китабыны нешір етті. Тамам бұл вақыа елі байрамның саны бағлы. Тәфсилатлы Диляра Шевкетова тариф еті. Muhasebeci zanaatı en hazimi zanaatlarından biri. 6000 yıl evvel insanlar hocalık hayatının delillerini hayt etip başladılar. Luca Pacioli'nin kitabı dünya yüzünü görgenden ve her şey hesaplanıp başlanğandan beri 522 yıl geçti. Вот вы понимаете, цифры — язык нашей экономики, язык нашей специальности, язык нашей науки. Поэтому без цифр убедить кого-то, ну, это просто невозможно. Так. Поэтому только цифры могут донести достоверную объективную информацию. Muhasebeci bu zamanеvi cemiyette o zanaatında çeşit türlü profesyonel hususiyetlerini birleştirgen mutahassisttir. İsmail Yahyayev istidatlı bağlar için Kırım Gimnaziya internatında 1993 seneden başlap muhasebeci olarak çalışa. Gelecek zanaatını da bağlaqta seçti. O bu günge kadar unerine sadık ve onu iş can sıkıcı gibi de saymay. Главное качество бухгалтера, я считаю, должно быть терпение. Потому что в бухгалтерию в каждой организации приходит очень много сотрудников с разными вопросами и по зарплате, и по другим. Меня иногда спрашивают, если бы вы могли что-то поменять, выбрали бы вы эту профессию? Я категорически отвечаю, обязательно выбрал бы только эту профессию. Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversiteti 20 yıldan ziyade muhasebecilerini hazırlay. Bu zanaatını öğrenmege istegenlerin sayısı hiç eksilmiyor. С детства нравилась эта профессия, всегда знала, что эта профессия актуальна. Мечтаю в будущем открыть свои фирмы, сеть, наверное, магазинов торговых, в которых сама буду главным бухгалтером. Aslında hiçbir işhane muhasebecisiz çalışıp olamaz. Onun için böyle gibi mutahassıslar her vakit ve her idarede gerek. Без учета, без объективного учета не может быть, ну, и объективного вектора направления развития нашей экономики в целом. Вот это очень важно. Поэтому мы готовим специалистов по учету анализа аудита вот уже 22 год. И наши работники, то есть наши выпускники, они занимают достаточно высокое положение. Muhasebe hesabı ve audit kafedrasının doçenti Tamila Kadjametova 1999 senesi birinci studentler çıkışlarının mezunudur. Üniversitette 17 yıl devamında çalışa. Adi buğalter gelecekte maliyevi menajer olabilir. Onun o günde ise çoktan çok imkanlar açıla, dep hikaye etti Tamila Hanım. У нас очень много хороших, талантливых студентов. Они сейчас очень креативные, стараются участвовать во всех мероприятиях, и в научных, и в общественных мероприятиях, и очень заинтересованы в работе над собой, в своем развитии, и мы этому всячески способствуем. Muhasebeci zanaatı daimi inkişafını talep etti. Serbest grafik boyunca çalışmak imkanı da var. Bayram şerefine Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitesi'nde yarın konferansiya geçirilecek. Anda 70'ten ziyade studentler, aspirantlar ve yaş mutahassıslar iştirak edecekler. Dilara Şevketova, Umir Mustafaev, Millet üçün. Bu noktada yayınımız sonuna etti. Akşamlarınız rahat geçsin. Efirde görüşmek üzere. Sağlıkla kalınız.